iprogram ethu sesiyenhlangano wethando abezulu njengoba sinana size kogogo abahlala kuleli khaya ethiwa iseKhenana e-Old Age Home. Sizebona sizobakhombisa uthando nokubaluleka kwabo ukuthi noma sebengasekho emakhaya abo but basekhona ey'nhliziyweni zethu noma behlala ngaphakathi. Singabe khona esibazi, singabe khona esingabazi, kodwa ubuntu bubalulekile. Nathi njengoba sena esikhonto wesizwe phansi sizokhombisa uthando esinalo ngogogo nomkhulu. Amandla awethu jikijela mkhonto jikijela kwaza mkhonto kwaza umkhonto wesizwe phansi inhlangano yabantu, inhlangano enothando. Njengoba sinana-ke sizoqhubeka kwi-ideology nakwimandate kababa uMsholozi ukuthi asibuyele kubantu bese kuthiwa it's a people's mandate. Ngaphandle kwabantu umkhonto wesizwe phansi awukho. So kuzoqhubeka kahle neprogram yethu ngaphakathi. Ngizocela nje sisukumele umama nje ohola umoya sivule ngomkhuleko ukuze yonke into yesizohamba kahle. Kumele sicele kumdala wensuku ukuthi siyabonga sonini naye ukuthi imidlalo sizobonga Nkosi abazali bethu behleli kule ndawo. Sibonga ukukhuluma kwakho ngabo ukusigcinela bona. Sizobonga Nkosi ababasizayo bekuyona le ndawo. uNkulunkulu wethu namandla sithi wena uNkulunkulu wethu namandla wehlula lethu. Nayi inkonzo wenkosi ukuthi ungafiki size kubo ngamandla esiwaphiwe uNkulunkulu wethu namandla. Sinikele yonke iprogram esazoba khona ney'ntukuthwane ezayo. Nkosi namandla uyivikele egameni likaJesu. Kuba khona ukuthula lokubambisana egameni likaJesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Siyabonga kakhulu ngokukhuleka kusisi. Asibonge kakhulu uvakashelwa ekhaya labadala. Sithi namukelekile ekhaya langeliphi ngaphinde nezi. Siyabonga. Siyabonga.
siyabathanda awusiyelele nama wena oh siyabathanda bona awusiyelele oh gogo nomkhulu sabathanda nje awusiyelele nama wena Jijela mkono jijela mkono jijela yabo makulu msafiri lokumayo msewa machungwa wa kontinenti wasaidiwa zotela nje ukithekile nje mama mzuri ya passport mula zuri siyathola uma ndikiwa nizivakashelile kule program namhlanje sinayo lasivakashele khona ukhulu bethu nogogo ukuthi nje sojabula nabo baqala uDisemba kwazise ukuthi inyanga ebhizi wonke umuntu la asuke ebona noma asuke efuna ukubungaza akade kusebenza unyaka wonke ukuthi abe nesikhathi esisakhe nefamily sithena ngesinathuba ndikiwana asithathe nethuba sojabula nomkhulu bethu nogogo sibakhombise uthando siyazi ukuthi ukujabula kube lento zokwefamily kodwa leso bakhombisa ukuthi ngoba sikhona siwumkhondo siyifamily yakhe siyabakhumbula siyabathanda mhlawumbe nje ngizothanda nomunye ukuxolisa ukuthi iprogram yethu kufanele ngasiqale ngo-10 kodwa-ke ngey'namba ezithe zaba khona ayikwazanga ukuqala ngo-10 igcine isidileyile siyazi nogogo ukuthi isikhathi sabo manje sokudla sisishaye sadlula kodwa-ke ayeza amafetshefetshe kogogo nizodla kamnandi namhlanje ithe nje i-MK ifuna nje ukwenzela ilantshe emnandi kuDisemba iprogram namhlanje ngizosho ukuthi zibe impumelelo ngizobonga nje amasosha wonke sinawo kade ngiwona ukuthi sibambisane ibingeke ibe impumelelo iprogram yethu ngaphandle ukuthi amasosha athena awadonethela ogogo okuncane ukuthi ogogo bethu nomkhulu bajabule so the program ingakho-ke iyimpumelelo banayibona inothando ngiyathemba nalogogo niyibonela ukuthi kaMpondo kumnandi kujabuliwe angithi kunjalo ogogo nomkhulu niyabona ingane zenu ukuthi ziyanidansela leyakhe leyidansa manje kuthiwa i-kangaroo dance ngeke lisalunga kuyona ukuthi niyenze so engikumelela ngaphambili kakhulu ukuthi kunala maphasela nawe sazowathola na awena amaphasela niyabona ogogo nomkhulu awena amaphasela lawo sifuna noma thwasendleni kodwa nazi ukuthi kunaniqembu kuthiwa umkhonto wesizwe ngoba umkhonto wesizwe into izele uzele ukuthi uzokwenza wonke umuntu wase-South Africa ukuthi silingane kungabi khona umkhulu nomunye sonke silingane so ngoba okwenzekalayo manje kukhona abakhulu kukhona abancane kukhona abamiddle class so thina siwumkhonto wesizwe so sibuyisa lento yokuthi sonke asilingane kungabi khona umuntu ongcono nomunye and sibuyisa lento umuntu ebantwini ukuthi asingabe siphinde umuntu osuka lekude azosenze lezinto ngokuncane sidakho asikwazi ukuthi siphilisane sijabulisane so ikhona okusilethela namhlanje ukuthi ngaloko okuncane esithe sinakho siwumkhonto asize siyokushera ngani komama kodwa-ke asingakhohlwa lokho ukuthi 2026
kumele umkhonto wesizwe uvotele. 2026 kumele umkhonto wesizwe uvotele. Ngoba umkhonto wesizwe ufuna ukubuyisa le nkululeko le okwathiwa siyitholile ngo-1994 kanti asiyitholanga kuze kube yimanje. Amaminithi eCODESA asiwazi ukuthi ayethini ngoba evaliwe engafanele ukuthi aphumele phakathi wazo. So i-freedom lena-ke siyifuna ngevoti. Kodwa sothi sibheke ku-2030 indlela izula ku-2026 ukuthi ngoba kuzovotela umasipala wasekhaya asukhombisa uhulumeni okhona lo hulumeni okuthiwa i-GNU ukuthi cha umkhonto usukhona uzo-reclaim-a okwawo ukuthi umhlaba ubuyele kubantu. Ngoba masithola umhlaba sazi ukuthi umnotho sesiwuthole wonke. So ngalokho nje ogogo bethu sithi nje umkhonto nazi ukhona uyaphila. Umkhonto uzokhulula umuntu omnyama. Ngalowo mazi ngizobonga kakhulu, ngizobusela umbhobho ku-MC wosuku angaze angiphuthe umbhobho khona bezoninikeza nazi izipho zenu ezolokhu niyivula nje nilokhu nithi nje ngoba amafeje laphakathi ayikho ekhaya babethethe ethi thatha sikunika umkhonto silonika izende siyabonga kakhulu. Nomunye anikomunye masasiqedile ndaba sebesiya siyalaba abangaphakathi bazobe siyahlekelela kodadewethu. Phela manje siyajabula Sithi Khoza Mkhonto Khoza. This is 181. Size la ekhaya labantu abadala sizothi nje Merry Christmas kogogo nomkhulu abahlala la khona la ekhaya labantu abadala ethiwa ise eKenana old age home elilana kwasi section ku181 igama lomgaqo uMafumbunga Avenue. Passport Pongula zone uyaroka. Yes, work it there. Yes, yes. Work it. Work it.
ngifisa nje ukusho ukuthi thina siwomama bomkhonto noma thina siwumkhonto sohleli sinithanda njalo. Ngeke kuze kushintshe noma ngeke kuze kuphele uthando lwethu ngani. Sikhona namhlanje noma inini futhi manisidinga sizoba khona. Kuyajabulisa ukubona abantu abadala mabehleli bendawonye bejabulile ngoba ekugcineni nathi njengoba sikhona nje iningi lethu sikhuliswa abantu abadala. Iningi lethu sikhuliswa wogogo. Iningi lethu sikhule omama mhlawumbe bengasekho kodwa kogogo abasinakekelayo. Ngiyafisa-ke nje nazi ukuthi njengoba nilana aninodwa. Ngiyafisa futhi ukuthi nazi ukuthi njengoba nila kuleli khaya, leli khaya akuselona elenu kuphela. Nathi sesiyingxenye yaleli khaya. Ekuzothi noma inini masimenyeza sisukumele phezulu size sizobheka ukuthi ngabe kuyini okusidingayo. Bese ngiza kubasebenzi bala ekhaya. Engathi baphumile ngekona. But nje ukudlulisa inkulumo ukuthi mangabe umsebenzi wakho uwenza ngothando kuba nezithelo ezinhle. Masibona ogogo bebahle kanje kuyatshengisa ukuthi abantu abasebenza la ekhaya banalo uthando labantu abadala. Uthe khuluma umphathi wohlelo wathi umuntu omdala mayethi ngiyabonga lokho kuyisibusiso. And uyabona mayebonge waze wathi inkosi kubusise isibusiso esiphindaphindiwe leso. So nje osisi ngiyafisa ukuthi ekusebenzeni kwabo bangaphela amandla bayibambe njalo. Nathi ngelinye ilanga sithi mangabe sibona ukuthi ithuba liyavela ke sifike sizobalekelela. Because masikhuluma iqiniso elimsulwa elingeke liphikiswe, abantu abadala abefani. Abantu abadala bayadinga uthando. Abantu abadala bayadinga ukunakekelwa. Ngendlela engibone ngayo abantu abakhona la abasizayo noma abasebenzayo ngibone engathi bancane bayadinga ukulekelelwa ngandlela thile ukuthi bakwazi ukunakekela ngendlela efanele ogogo. And indlela esibabona beyiyona ogogo hayi mina nganelisekile ukuthi umsebenzi wabo bayawenza and bawenza lokho. Ngiyacela-ke wethandwa zami njengoba siyakhisimusi nidla amafeje-feje bese ngifaka castor oil. Kulungile? Siyavumelana? Siyavumelana bogogo ukuthi sizodla amafeje-feje bese sibuya phela siyikline senzele ukuthi sihlale si-right. Niyayibona leyo nto? So lokho kubalulekile ukwenza ukuthi nihlale njalo ni-right ningasokoliswa izifo zabantu abadala. Ngiyanithanda wey'thanda zami Nyesu. Ngiyanithanda wey'thanda zami Nyesu. Hayi bo, ungifaka voicemail. So ngiyabonga kakhulu nomama laba abasuka ngaphandle kwasekhena wey'thanda zami siyanithanda. Sinithanda kakhulu futhi ngoba inina inzala bantu nathi sikhona ngenxa yenu. Ukube nina beningekho ngabe nathi asikho. Ngiyabonga kakhulu.
Lord.